Lecture tangku now wing the tum psychorally the talk with Sorintan Howry week a third episode li welcome salishit delay ajay tumna kanala kai kala itumna taken yi chan payaka sangrum vaisare itumna tay dia 2023 we March 3 we and how pok the Manipur li ethnic conflict later issue kuchunga create salaga itum Naganao being directly involved masamani ti salala itum li shegu kudi apong kuchung kaina layer kala Manipur state li itum we thang gida activities later clearly kuchung kala hapkanoire hili base salaga itum na acha chanpayaka sangrum vaisare itum na tegi ari we conflict hi community kni maitei ana cookie zo hina rai sang rok da later clean rai ka sai li itum na mazang ne ishi mazang ne directly involved masam ne da itum mi ka sai kama pamaila ka anishi we rai sada clay hen itum li ka thada sadzu pai likla kala itum na ka thada ki steps mo mai khui pai kla ji itum acha chanpai sangrung faisara acha matai la gaina cookies do community we agenda propaganda atumna rai ngar da clay hili mi kai kana hange atumna poda clay atumna sangai da clay ji ungsung mangman da clay thada la thai da lai gi ji la chung kala hang da lai Currently, atumi emulate tena wang lay say aran again richi thararip lay atumi ngalay expansa da clay da tayo kala atumna poda clay itumi naga hili itumi ngalay li itumi miyuri la sazag pa apong chunga lay ji mi ping na share ga sala lay dale ka ji ga na ai atum ni king ji vai lay da say atum jiwa refugee da itum na ka shampai shone gi la hang dale da itumi ajhi atumwi propaganda to agenda hi chimo mai ga thada lei lag le ji tum thu mai kha da ache hi asa sangrung vaisa se itum na ache matha mai da thei gui pai khwai kala itum na darkar ga sa thei ran ji thei pai khwai da special sala khai thei thamai la khai guest ka thum rang rum ye de le ye atum li welcome sa kwi se atum li na introduce sami ke kala itum chan pai hi morom ron da chat ba vaisa se remake up da VCC Yazing here are Federation of Haumi with Secretary General Sada Laidele Ojali Kuchunka Ningshe Nawe Atom Kuchunka Lay Sala Jan Pei Sang Room Vaili Rangrum Kamiwang Kakanya Sada Dr. A.S. Shimreum he are Testful University Assistant Professor Aksada Laidele Dr. Shimreum Lila Ningshi Chunka Pongshop Dele Nana itum tangkon now being with their cargasali it had a rangrum Shivang Chunka Ningshe Kala Gagatumba Quira Lakpachwe Siro he are National People's Party we National Executive Member Aksada Laidele Kala itum kuni todu lungle vocal salakai itum kuni todu wivang Sangha or Dramutsara Kala social activist politician Aksada later Klane Quira Lakpachu of Junkaning Shere and Itumle Rangrumi that Taiwan Nishigatumwe Mangaina acha itum chan pai sai le kachunga itum yaruna taking ku kwisam phang ragje kachi han shikasang kachunga leidele ari shikitum ihimati chan pai moron da chat vaisa se remakeup da in quira VCC le khang han sau ke nana how Federation of how me le jang laga kachunga physically present salaga odang sirai re itum na kashok jang la no wi manga aina itum na thei khula samphang momanda le in how ko pogli hang haida da itum Manipur state le oktwing room da klai cookie community cookie zo community hi itum kutung kana acha komwe conflict chen base laga as itum tangku nawing itum naga nawing le threat akang sad later ashi community hi ngalei grab sad later history distort sad later kaji hi kutung kana nga share laga as atum propaganda agenda hi katha da leilak da lekliam itum le thal saz marawli kaji hi kutung ka machuk da le jen ojana we observation no opinion experience ana ari ashiwi situation hi itum we bang katha da lady dog je brief saline itum chaba pai ka share samilo okay ni share tau sorry dan lang so nau kni ari we ashiwi genesis ya ka sang waura ka isi federation how me form sa ga da isi na counter ka number 1 he hang okay way back in 2019 25th June he Ashoka Hotel UPS KNO the Manipur we interlocutor IPS retired Ibonza Ara Here Kala Center we interlocutor Madhur ato he meeting salaga Kuki we Manipur le Territorial Council Miaura prototype Tamayang Rohane okay Aka no we territory ji thelo jaugi da July August September hili ngulung kui kite te no kho di shun ba de
100 years anniversary in defense of our ancestral land and freedom da. Janara June, July, September 27 hili ashwi territory chithayao declare saura jaida arewe Manipur li ungaine UPF President Thanglen Pao KNO President Pierce Hawkip Jena RC Madur G20 Saturday 27 li ungzang ne then ishina Saturday tanghi press conference kasane ini chikla jika iwelexia amai ram thingungyo amalai tore ana dokumenta ka khirai chikla jika 92 li angkar risangna chief minister in charge kala Goswami HP Goswami chief secretary kala Temjen NSF president atau meeting san laga KNO KNA hiba foreign based extremist na ji kpiai san je document je idum press conference sa dang je KNO KNA hile peace talk muhika paimra ashi foreign based terrorist na ji idum jidang press conference khmine je then sampadan hanga ashiva territorial council je maya hai government of India kajita inina Saturday press conference ai Sunday le chan khangchek jili khigla jiga so he extend sire no territory ji ya thelo ji bachi jili mo khu shok tu ina ha hak pok ne ji briefly ji hai sa ke next question like ji akma akha hanga with bajli he supplement sao de philologica ka thangla first our territory council ma mi operation ji thangai na hapok laga haumi basile asina warning community arian dang tak lein ji ning share oja yes na ti thada sara khai hi ithumli chi thai khai hi ning share ina kha ngahan chana we thaga ari hi foreign based extremist neither later klegi Manipur state aina Manipur state government aina Indian government accept salaga later klega condition hi ka thada later kledo ji we atam ji chief secretary asa the chief secretary government la state government la yana ji declaration ji laye ji layau gi dai tumna prime minister la home minister la memorandum ji copy ji ho basal ji ne kala ji with basis na ji with 2023 hile iran ka shok atam hile chief minister na la same lari ji isli ra khoye nya shong ji copy ji mi laga ma foreign based terrorist na da biren na la declare sa ne ba je 2023 li ya ning share oja ya itumwi chan pai hi how phok pa mai final basis je atum hi ayarwen ungzang ne gi wi ana how phok tak le hi yes ye na wa khwai saura da ning share na hanunga sa lui kai ariwa ina amai lak pa chui siroli khang hana ka sangai de le ye matala ga na itumwi delimitation hili ungai de le amai lak pa itum tangkul naubing chimnika itum Naganao as in general itum hi we knowledge idea hi mathada ma klinika or itumna aware masala itumna neglect sa khai chinikla atumwe population grow sa da klehina itumwe political mileage mokhuila itumbali atumna manga chatta kle thada thayau kala itumwe even government ni no minister hi atumna chumai khadala kuishon ji thada la thaidla ye amalak pa itum tangkhul naga nauping hina sa ko khuiga atum kuki joping we hot khnai na rak shoka hi itumli ka thada sajud leido politically cookie zo we atumwe political journey hi ka thada chat leido ning shere isi Indigenous Hills Network tawthani yak important sa topic is timely na ari hikatha atam samphangkha sakwiwa ari na delimitation umramri khanghani hi mara chawrang ga tada athangwi amai visina hangkai je supplement ga sa ta idumwi politics stage ai ko icharam ramwi interest lai wo chang lok sel lekhin kala idumwi international we ari scenario ri Ukraine and Russia we rai sari no kala
Palestine and Israel we rise sarino. Ithum we politics we morality. Higta ba hiba interest pa hin handmade card zat le yije. Ithum we sham gu ya kha thele. Adama hare European we countries being Western Europeans kala Joe Biden administration naba Ukraine ni malline support sa sai. Unimla. Ara Donald Trump ra haina atum economic interest we wang paning naga ai da itum de yang sarai ani we ki arui leader khni we jang khang zekri assertive sara haina atum interest we wang chida ga mai na itum wa pom yang re ka icha we khra jana khamshung we basis le re ga ngre wong lok sel chida u da ara India we shong haina yang wa kha arui we singumar almost 2 years we atum we conflict hide nap coping cookie nào ping na cái là mai đi ping na rol de kli style na cái là itum na rol de kli style na India we are we Donald Trump ru no European countries tin atum strategic interest we wang what ka sa da India government na atum we arung lilla deal sa thran atum strategic interest later ka deal sam raw de kui hi bai river mai itum we Naganao ping itum as a indigenous as a landowner itum we mushun hang vai tarakali sare ka Ari babang raldakli hak mai bahi government of India ogda itum na thei ajon thangwi athumwi de shongfu hi kan sak phung ra da Amit Shah na deadline mi ogda March 6 ka 8 to ji deadline mi ogda ji nur khaide da nur khaide March 8 de je nang la percent nang da khali bus empty percent nang da breakthrough sarar jine nimla cookie now being India with flexing ga India with national anthem sing ga rain rel read kala Indians and we security forces mi chu ga rai rel ga meeting ro ga wi ji khrajan na itum misharang ji tra athmoi kala itum naga now being na kham rai sa sa shi je itum India flexing sing ram de kala ini itum jana gana lam sam de vande mataram bharat mata itum mabaw de itum hing tai de baw ji ne ji ya jeu de manipur wi context sai ne yang ga itum hi wi angle hi mu chu kum jim sa ba me ji aru ya me bi sin ga hang da de atum territorial council hi ra hu de map ji itum wi ngai ya ga atum wa shei sang ri ji je hi itum wi khani thot ga la itum ri le de kri leadershiping CSO bi na tu rai na chu kum ji ga da kana la ga ne thai je na ju aru important sa ka ya topia ga ba na delimitation Naganao being Manipuri later creeping by him. Itum Naga movement hina everything itum Sagabai, economic, political, everything. Once political settlement Kratharan Kutonga the Chin solution the itum we energy Kuni Totun I think itum G focus arga Kratate Kala itum we now being philosophy our suisan maran khai thada itum sa khreng ne nang rai chai ha chang ra sa le itum ji mi ya paim khu sa ga shok pa ji yang chau khreng ba ji sawa ga shok pa ji ji ko ji ja kala muhut na jim sal la yang thada pam gu ju ko ji ka itum wi ri sakham dai ba na ba sa jim shok rang ga itum ri jim thata nai le de khai thada kala 하장 바진들 사무라는 거 혼범 손을 그 작품자 차도 이tum이 치경서 사무속 그런 거 이tum 치로 khai 아로 이tum이 주위 심돔히 클레다도 돼 지금 in a sense delimitation we issue rahang 그 create itum the thesaret tamkhul first election 1948 dik sathalan ishi tamkhul now being MLA phanga gai itum shasel nimra cycle itum issue MLA kadri 주위 아담리 기그 오자 홍요 이슈에 제사 초가인 안 되지 가들이 징주로이 constituency 돌로이 constituency 우크루 constituency 파각 사네 주의 아담 지리버 election he in if I'm not mistaken 51 constituency elect side 당 두너 마하라자 nominate size that means 당굴 10% 방아가 가고 10% almost 10% he issue 민ning 사사네 이들 아루 current context 아니 그 60 constituency he in election 사가 MLA through like you know ka itum we he number any young ka 2013 I did some study then you study research ka sa tharan ka tha ka ji ka voters we itum we registration he ko phung naw sai ko ru district including tampak we
Ukhrul district ga kamchong re sir ga Ukhrul district in the highest number of percentage not enroll in Ithum electoral roll close to 44% issue 1,83,000 population later Ithum enrollment 1,07,000 jigmang enroll sa the close to 80,000 Ithum enroll mak sa ne kala Ithum the section of population Ithum below 18 years 40,000 around 40,000 Ithum enroll mak sa ne hiba any constituency whether in other hill district as well as in the valley jimthe any in the analysis panava Ithum iba hinaba naga with solution hina Ithum ka tongka solution kurara da ogida Ithum khatara as a naga petrol trucks ada immediately India we election vote kasang ji imuk ningram in the 30 years plus which vote for the first time MP election hi by important sawi thangso by the wrong atun the parliament Ithum we amazing I represent a Naga constituency where all Naga live in outer constituency. I am the one speaking their aspiration, their desire. Jigta moina misinterpretation itumui talks itumui political rights mislead sag bai le ogida iba heba itumui wang he serious sadagu kui pai de tegui kala na naru khang na da mai de nau bing na cookie nau bing na itumui tem gamai thangmai mai ki ga glem nim ne kai atum na especially my day now being the ming ni hi chung ma yaw gida itum ri hyak ra chok tu kai ne kala cookie now being the adama re cha ka refugee ne da ngalai ma khlei mi ne da lei sal la athum na manga ba tu kai na na ru khang tha da itum ya rong partly itum khrat ne interest ma kui kala secondly itum we politicians jiga India we electoral politics reason the re na itum we yuri kathan da sa bing we rong perhaps coordinationly or conflict of that maybe interest itum we cook sada what mas harum the theory lei sar bai the kui Aga mai arui chitang chili itum we ignorance or itum we readiness itum na saran baran mak saba hina waitei chi chumai raga cookie do community na hotna khamai ba hili waitei chi chumai ro do arui atum na politically mileage khui mai da klida da thei da klei itum we arungri tada pap tag bai akaba meitei we congress na yakambung grauri atum we re naga ba hina ba atum we big problem Manipur hi kain sak hi Naganao ne jaugi the cookie ba atum we ownership right ma leing da atum bari ko dom thui se kala tribal we India wa rong la itum we samsa da itum ri Manipur li certain number 33% reservation le jiga ko phung nauri mi phung jin da he constitutional we guidelines are should he mandatory in da jidaugi da itum we ba hi itum we rights pa hi deny sa America kala itum naga khata in khang da thung itum le ma cham na ga the perhaps kala itum we talk si wa mai ngai thui khai hi ga we advantage ku ga cookie now bing bari ko dom thui khai ju example a ka ba na Manipuli arui Jura Champuli Halon Tipai Mukri 17,000 18,000 voters ma in a constituency shem in a itum we constituency jawde least number of voters in a constituency both arui Jura Champuli leader the he upon high itum khato we jakhane secondly matai ra gaina maiti we ruling class being elite class being na atum na he divide and rule divide and rule policy cookie for so many decades atum re support sa thui ga kala itum nai sha ga atum bari ko tom thui bai the hiba itum we shu ga ngai kala external forces ya hi manatser ga the universal shan quickly okay ning share mai yes itum li enlighten sami mu mandale itum na Thairan mathaila itumna aiki sarak le da changnariam khaila pam khaila thali thada ungra salu ke ina ara doctor shimrai ongle anga han ngai le doctor no we thai ko khuile itume apam hile khreli ka thada le sakla mathai mane ka itume kharjan ka shali ba itume apam hi ba naga wing le ne tamkhu wing le ne kha ta sala la cookie bi ka thada le ra le haukla da kharjan khangna je tram itum awo ai we totally that khana tishuda atum we khamyaw alungli umpam la ka shekho wang khang yin thai ka ar kharjan hing na ka atum permanently settle sa kha mo hain la pam itum la mak shamrer tu mak sham pai tu atam apam hin la chena ari atum we cookie community we political agenda atum we propaganda leidak le hina itum we naga naw bing itum tangkhu naw bing le ngalei we maram hile
ara ithum na lei hi athum na ngopon thui ba athum ngopon kui ka pai situation condition ai na lei de lei la athum we ari chatak le political journey hi na ithum ngal lei hi le ka tha da threaten sat le dog ji na thai ko khui tiao mai ka share sami lo so in that ne ari kiga invitation mili vivang and ari manipur situation hi tum na thesa da klen bapta sa da klen central government la resolve saro to state na resolve saro la ari president rule hai da klen ka president rule khrai na ar mathasang meri jila hangshi le ka ro khamra da sidai of course ka center na yang da kle hi ara or president we are ruling every government being the governor yang da kle law and order problem da trick sa da tightly yana ka okay hi manipur we situation hi law and order problem ni hi ba create we na da ra la ga mari mang ro la ra la rak shokti ka manipur we situation ba da khai ba community ku thum le da kle ne naga ku ki kala mai dai community ku thum hi da dam posang ro sum na ga pam nei naga we talk usung rat le jana ku ki na mai teng rum la ga posa ara ku ki usung rat le jana naga ba chen ara mai dai ba sing rum la ga asile pos wasa thi da ji da ngong rok la ga dak rok la ga pam nei ka propaganda li aru hon media li or politician being activist being la zunga hangai le ku ki refugee ne or illegal immigrant ne ada hangsar hai le ka saklak ji la adili hang bai khjan ma le ku ki na ichun li iram li or ki ka le shai mi la ga bam sai ye ki ga sa sai khjan ma le sari atu mang e ka on paperly khizang da lekhlak ji ba ji phakhi gi la laga assamli in sa illegal immigration issue hi assamli resolve sari da sakjang da sa de krok chung ga jang laga nrc exercise sai pha so gram nei mak samung ram nei ki chung ja kamani pro wilara ithum na khongchai hi illegal immigrant da dili hang bam da karam yang arma ka da pha so klar ra akma bra ma ka da pha so kra ja gari mai tin na diman sa da nrc we exercise ka sa ran rafa so ki de la yana nrc exercise ka sa hi la technical sala khai ka la process sang lak tin ji la yana nrc hi ra ga jang ji ka da sar ka la nrc wi nrc ra lak ji na ra tum sa da tang hu no ping le lam sa zum la naga no ping lam sa zum la ka ji lam chu pai ji la ani tum khu kya ka itum wi tang hu no la ki kya ka la census li jang da le or当佢去了个从的头个中国里头，啊，他们了什啥个什么嘞，啥么啦个就来了。啊，什么嘞？issue办的吧，啊，什么issue办的吧？这你有没查的那么样子了？像 census 1971的 census 在年这个，51的 census 在年这个，81的 census 在年这个了，就debate了。啊，什么 issue 了啊？啊，什么 accordingly 了个了，啊，NRC issue 了。然后Manipur will already intellectual ka tipi sa pukari la 1951 census yang ji yang se jiga issue NRC sari jiga issue citizenship or 61 yang reka omninga 71 yang reka ji tipi ji rat hai la yana community aga le as a wholly na illegal ne ji hang shilak ji la on paper ne ji prusang rogi la ram court assembly court ku chung sang individual ne court chatsa zadal ne assembly individual ka foreigner ne ji hai da yana courtly challenge sa da kli la yana courtly challenge sa atam la jangla ga la jangla ga ka technical hang si ga sab ji la yana ari ili hang nu ji ga sok da kli issue hi mai dei wi na ba ari ning jang da kli ba le da kli state hi mang je la da pamru no si khongjai na ba ashi wi separate administration ni khui phung rai ji the separate administration ni khela ga ji tran ashi hang sok khai ba union territory ji ara district council la maning ki autonomous council la maning wi la ani ni issue hi ara ki alungli arrangement ga kuran ka center na ari ba ku sali ba center na hang da kleva home ministry wa jingli khani ni khjan sa le ji kho yang khani ni khjan sa la pam te le exact le apom pha te le ji ni ka ki alungli ara isina ga ba sin ba ka sa ga pam ga thai la exact le li king exact le or ra da le plan ji ki ni la ji ka sa ga ki ga mak thai da pam da le tha ji la ka chili itna phata ki ji ba administrative ni jeru no political structure ni jeru no ngale wi issue ra no whatever arrangement khongchali sang thongni naga uli sazu phunggi jilla okay akuma yang ini ni jing nang rok la bam le ko la issue ram li da mana pro la ka pam rok tak le ne
kala contentious same chugiji every area hi kampo bijili ta tangkuno khulak jung jang dali tum thetli naga khung de wila khulak jung jang dali jimsa da kampo bi district and that district ki khongja wi separate administration jang ho lu ji la aga ji akama ji ko sok tran center da akti declare sa khai tran Ithum wa mu hina sa amrla ji ba ji ko sinjira gi ji la jan aru ri la hang juga kos naga ba neutral party le la yun sin la hanga issue interest sa zu ba mre tum ram sa zu ba mre khata sa li hang juga issue with voice issue with rights jim da certain sa da kle tai ji ba moment hi aru moment hi critical sala ka moment ne transition period ne transition jiga rain ro da kli jili aru khang ji khurau gi jadam ne yang rain ro da kli ji kupsang da anin jing rang ro da kli kupsang la structure khang de ka khurau gi ji we mo ngan le da kli adam ne transition period ne jan ili hang juga itum serious like this we either no politician ping no itum activist ping no kana mting la ga kla nyang sang mi da ning sang mi da sang lo she phare gi ji Okay. the sang hai Yeah. Ning share Dr. Arui na hangda klimong hi angka atumwi political journey atumna politically demand sa da kli samphangkha ka ba itum naga bingila itum ng lei li sa zu pai la gai na lei da klei ta da thai de le arui home ministry wa azingli kharjan sa da kli negotiate sa da kli angka possibility ma lei marau lei do ku ki we demand sa da kli samphangkha pai possibility lei de lei la cha ka athang ojai VCC na hang gai da ai atuma ayawi extremist based group ne or atum hilira gzang hi areri kikla poda kle hi legitimate ma samne ki thain le ga samphang ga pai possibility kya ka hai sa le do chi ga just situation ni chingmai bai tha da sa da kle sa ni kya doctor na akshi da hi han kan la go lo determination strong sala ga na le da kle sai gala chon sa da ashi we talk sa da kle so so group ne talk sa da kle ji kup sung re che ka arrangement a mi phung over ile hang nu ka okay so so ji kup sung re ka chon sa da mizoram ru no or chon sa da issue we naga issue ru no arui nana khutlai che khotai ka nana khutlai che khotai ka nali package ba ka mi phung hawi in financial no omni ka territory no same thing the poro ba shi so khai re yang nana negotiation hi kupsang re je ka tumsa da shi wi kuki wi arm group si the atum center sa re or ke government hamsang re ki ka sare je ka arrangement ba ka mi phung or ka lamni ku institution yang ka of course lobby sajang lain sang rok le ke be sajang lain sang rok le me de ba sin la khongja wi ning jang je mung sung bai ka khongja la shi nong sung bung bai hangsila ke ka zal state kai ni ga ma kai ni la ji ba jo ma thim ne ji ba hangsila ke ka ili hang yu the kuli hang ju ka arrangement ba ka mi holo pai six schedule le jing lela or mani ga khangte arrangement ak la mi holo pai ji wi okay yu shi ku sung ji ba le Okay. Ning share Doctor ina nali hanunga salu ke aru si informative salak tele ye itum ya riping le aware sang sak tak le jiring pai ina oja VCC le ongai le nali khangana sangai le aru Doctor Shimre ung na ka hang le issue hi so sa pai mai kwai kala party ka tong ko wi interest la yang mi laga ki ka ka khira la pai ge ji hi ya ruina la machuk tele kala chu a chu da cookies o community na la ashila shakta hot na da le thai ya ashi wi demand hi ung shung ka bai ka ishi are state Manipur state le community major communities ka thum le de le da ara ka thum hi ka chi cha we interest la ngateng ro ka political interest je da oppose la sang ro pa je no we take a quile cookie zo community le ka chi ka ta settlement political settlement mi ka ching sang ro do ka la cookie zo community na ashi we ultimate demand are union territory hi ma mi ka wa ashi hi settlement sam round la issue hi Meitei no, Naga no, Manipur government no, or Indian government no, Khongchai we wang hi kina pami tui do, ashi we wang or maning ka ching mai kwai, katong ka wang pami kwai ki ma mai solution steps ping hi le do ji hi, no we bagai na ka thai ngai le. Okay, iwe ka ning ni hang lo chi je a shi we demand he ke no UPF territorial council kapone council Okay. in lines of both type. Then KSDC 2022 le Cookie State Demand Committee na usually asiba Cookie State bidongsin. Okay. Then 2023 le World Cookie Zoo Intellectuals Council da Khongchai June 29 le UN only asina memorandum aka mi bai. Demand number 1 Kigla jiga Cookie State within Manipur state or a cookie country.
within Bangladesh, Myanmar, and India. Underground generally su kalibas in a territorial council, CSO Cookie State Demand Committee na state kala world zo wasina kapona India Manipuri state milo maninga country mi haulo sina su demand. Okay. Specific asim malevene ka asin border flavor asiwe separate administration gajine. Ngalay milo gajine asiba. Samlak hai baga. Ka isi haumin hamdak leba ngalai tai hai malevene hotili. Separate administration mangwa paimne mami paimne gajine. Yana asim na pola itum la kantor sab lungre. Neutral mangwa me abi orai atam hili. Asiwe ba kigla zika Jalengam the Cookie Nation da PS Hakim na kal bijili Kamjong Khongyer Senar Khongkapai ka map yeng laga half senapati Tamenglong Tangkai Ashui ngalay na ta chi ka pihai da laye fabricated concocted truck zong na lari jile tang khong khumati la mention sai Khongchai we aung we sa pha kami khai pha kami thing pha kami za thang kami sam hang kami da yana lari chi makam shunga da isina mai thotai re awi ifija nang da thota khain asiba map la yek la ga tra ga yek so khain ji ka ina hang hai ba ba ong thiling lai tai ham lem ne asyang lem ne asiba nakali texan ga plang pam ji document ji tra lai pam me Ilila Maida 1950s, 60s, Burma when a refugee trunk showed the Burma Cookie Refugee Association, Yanong the forms are high. Kalaju Atamde, Okai, MP Saza, Atumle Pesa, Himang Jongdra, Fan Hitchung the Mili the Capola, document labor from the Cline. Kala, India is the only country in the world to provide loan to the refugees. In a thing where I come to the country, refugee loan me, he must have 1972 le, Kamjong, Hongyer, Kason, Kulen, Hilibum, Khongchai Ping Hili, loan the community. How the point Baba, illegal immigrant draft on the lay, immigrant refugee le. Kala Ashik Lata, Hang the Baba, Ashiva, the nomads. Nomadic tribe measure Masa Asin the Kadiga lately. They were all documented. World cooking UN Lake of Shahozile, counter Gasatile, repeated the Isin the Kapie, how many? The document Tongi and Closal Gandhi. Cambo P. Gilala at Mingling 72, 71 liver, Kuhik Diawang Lisane. Ka Jungla Kainara here. 91 to 92 to 97 le ini like satam zile ashu 44 villages ne wai thota kai ka 21 le more than 200 villages rangum sang kai ni itum check sa lam le ne yan asina hang dak le he 92 to 97 le like sa le 300 villages uprooted 1 lakh population displaced the UN report mi laga India report Misong the girl. Ashin a pangline or the glen. Her 44 village mother, without hanging. Like a Ungurum, someone almost 200 plus Rahane. Sidada Ashiva broke by Kandaji, Sham Gilliga. A pangline is the Taklane Ashiva. And Ashina separate administrations, territorial councils, Lady Bahunin, Nakawin. Okay. Shiva, British Atomle. Bini hai da le de uki na pamra jika ka phungle naga aung khamya khoi lo chen nok da le de len Okay. Tago ja originally aga mishan han sanau ge na ngalei hi naga wi nei da ka hang jili aga kuki we any type of settlement khara hi ngalei hi naga wi mangli sa ga zila jika mai te wi la sa zga ka tha do issue settlement khara hi issue naga ngalei we alungli khirami yi sala tu settlement hi kali ka khira sa ka
tam bag liver atom malay ne kali bag fil ga miwre aru asin na claim sa tak le he atang in haula komjong med he kutong komjong zong laga chandel kutong zong laga map already le khai ne China ka da chile refer sagla jaka 1951 hiliba Ukhrul district chile Ukhrul district dam lai samne Ukhrul tehsil chile Khongchai ba se khoi 104 villages lai sane chike da ragla jaka British na tang khul kho na ka kho ka chi da Khongchai hi hai mi ne isi de counter sa hoi ba 51 ne 104 lai sane village ba je then ara chile refer sa laga asina map hi khek na is da lung kwen nang da shunai da lai da ancestor land da ping din le claim asina sa da lai ha so lo ba ma sa ro ba ka map le re demand le re lung kwen shunai re okay okay now janu we openingly as atang da nakang ashina any kind of demand salala maintain la nagan la counter sara jera the sakaba hita da nur nga har shon da klei hita da chat ba shung marau ka ultimate da solution hi ka da ram rau do solution hita da ra lag ra se iba mahang ram ra kha atom na separate ammunition pod le khai nong da ba isina ga ba ma myam re okay maram ba iwing le kapone okay iwi okay theu hi ba chin okay ning share oja ina nali hanunga salu ge aruiche informative salai na chung ka share sam ere ring pa ina amai lakpa chuli ngahan shangai de le arui oja vcc na ka hang chili kala dr shimar un ka hang le thumna ga ngalei li sajak pai ka chung ga le re cookie zo community na ashiwi political demands li chena arui chili oja vcc na ka hang li ishinaga wa kali kama ma yamra ji hang de le ye ka ishinaga leaders ping hina stone salagai na oppose salaga sadak le cha kama thaimane gi hi yaruina la opinion hi kha leide le amelak pan no we opinion le itumi naga leaders being hina ari we scenario situation hi le itum naga wing le naga we identity protect sak vai hi itumi naga leaders be it political leaders no itumi civil society organizations being leaders being no ki sang yi de le do ari hi tawthani issue really the questions ukra khai question hanai re in justified sani am sani ka answer you with answers ping hina ka ari we issue ra shok ta klei re naga we wang a best opportunity khamine de kui ga maite no guki nang shikre ga ithumri minamra ga ithumri mushun ku chu ga phina I sa gra dam hi ajiu hi apwa haina vibrana ri thum wang ran khami tha da phama ithui je opportunity khra hi arwe nang der ishi naga as a whole we ri apart from ithum na oppose ka sa I himsa bai mre ji iwi mishun assert sa ga kala himsa bai mre the react sa ga ji meaning re I ithum hida da ithum wi hida da ning jang de I ithum hida za power ke ji ju articulation ji ithum wi ri ji wat da thei then arwe wi athum wi demand ba hi ba apwa hari ithum na asam joru ji ahom ka thami hi indigenous shi dokte chimring na thuk mai da theire athumui miur bi hilla yang ka civilization na advance a kaine kala india arung la as a state 14 mp lok sabha ri jogar ga important state ahan kala hiwiri asamui student bing na sanga ahom athumui indigenous being with rights wang da banglai na radu krawi khrajan na ithum sharasal le ka chitha mang ijilla Bangladesh di Khongnai sau gida illegal immigrants we issue here ashina first casualty sa the leader hin klaro yi thumui statistic athishul the muslim we population here more than 40% lang ai dang asum rara kada they handle sani the my nrc hin one solution sar pai kala assam accord ka tha hi tik dai 1971 ni paisa ga kuchu ka thum formula ma shamle hi report sar ga hi sa pai kai thumui arung re politician being the don't hit electoral politics rather I kala pizza factor rather I
미히 그 중고 자이 물립 투이 하이를 지다오기다 이tumwe arungla chikdawi ka sakira hi tada itumwe reality ne da ye khwing sangai ka mai mizoram tada ngam jo pei peiop ko khopre ishi sara samjig jabo ishi sara ya or tada ton mai thui je tada itumwe ri don in fact profession sai ko ri don ma le ka itum tang khului psyche ri 네, 뭐 이좀 너무 상이 어 저로 오지들 심게 셈가 다 우리 희사도 다른 뭐 조금만 레가 이시 그 동은 이시는 사르 그 리졸루션 나할래 이거 야 코그 사다 줘 영무 그 주의 닝코그 사위 뭐 걱정 다리 그 사다다 주의 스탠 닝커 코그 사다 삭셔부이 땅굴 나오리 나가 우리 질레샤 레샤브로다 이지 이거 다이래 다다 이tum 그때 독대 question 사지 important 사이 그러 아주 위리 나도 심고 사이드 공통이 그러잖아 이슈위 우크루 헤드쿼터 리리 망고차피에나 샹하이는 거 1949에 아톰이 빌리지 에스타블리시 그 사는데 게이트 라시 그 비상하이데 1949 뭐 상포트는데 이나휘 이시니 닝락 적리 이놈 대사 덤박 샤니 or 마하데브 이톰리 반사가 히 롯 컴라비 크르잔 레리 이시 누르카이세 기주 크르잔라 아롱두이 아야르비 크르잔 먹삼 얘능들이 이시 execute 사를 리들리고 이시 주의 그 석. 대나 마이 아뽕아 그리 이tum we are only collective will. 아 히다다 사라 그래 제가 쿠키빙 아tum we interests 이tum we rights 리피나이 사를 그 사기지 바이 receipt 삭샵 레사를 at the same time 이tum we are only 템다 articulation 그 사이 important 사이 나든 강나드 이tum we 나가 we are only 이tum이 무슨이 위왕 어차오서 지금 총부아 그만이네 one way directional approach 바해 기바히는 sometimes it can be very costly 나가오 이tum이 독시 망히네 제가 나가오 독세가 이tum이 나갈랜드 빙위 금야히는 거라이 위진다 아루나저 context 라 그래 이tum이 아룬 그들이 무자항으로 기르 라이서 제나 이tum이 바해 most important 네 이tum이 바그 most important 살라 히 issue 그랬다 봐 마이나 무사바이 두기다 이도 뭐 인거 레위 issue 라이어 그 for an example 쿠키 나오빙의 within the Indian constitution are only settlement 그 사이에 이위 노 English 많이 바이더 그 그라도 뭐 interest strengthen 사바이더 그 그래 example 하는 남당 하우킵나 reliable information 이도 뭐 discussion 그 사타란 as an MLA 아크위 무군지 아토 뭐 펑샵 구쇼 그가 안에 MLA 아크히나 7 cookie villages 강복 비리 away through his patronage through his financial support through his network government network 비리 지금 recognition village recognition 히타 이카노모 더 지다다 아토무이리 주위 government나 후야롱리 이tum 사드클린 지다우기다 within the Indian setup 후야롱리 settlement 그라히르 이tum underestimate 무사바인다 long term 이tum huge consequences 레사르 지다우기다 이tum 아무리라 이tum 그렇다 one is 이tum 무슨리 kuitu vaisa resist saja at the same time itum khatu inglai itum khatu economic interest itum khatu political interest kada secure sar ji Nagaland bi we atom state secure sar le de atom boundary ji mungje 16000 some square kilometer je atom ayarmi no khuigi ji it's very difficult lang mai de MLA ashi Naganao mang le de mi khode mra san bai ji ko itum bai ne chot bai thui de le de ne ngalai mu bu more than 80% manipur ngalai ya wa hina 아치 민닝에는 더 타다해 양 그러 기그러 걸레위 디시전 폴리시 사고르에는 이시 독점성 그 쿠키 나오빙 바스 이거 디지비를 가사로 이들 이거 칩 세크레터리 가시 가사도 이시 재능들 사그르 그러잖네 그러 캐비넷 지가 아시 effective 삼메더 바투이 하이다 제는 he underestimate 뭐 사파이 이동이 나가위 이동이 larger political solution collective political solution 야크네 at the same time 이동 그때 레이더 그래 모니푸리 레이더 그래 나갈랜드 스테이트 위 글레이 라이차다 레이더 그래 그래 나갈랜드 스테이트 위 나가위 루좀 나오 비 population almost similar 살 레이더 그래야 그래 인디아에다 이거 벌모 와롱리 strategic 사라이나 범데 그래 미유
kala trans Asian highway ka thaw ya rung ri pam de khe naga Ithum mi yur hiping wi Ithum wi ngalai secure sa economic interest secure sa political space or in the form of autonomy ya he secure sa hi in the Ithum wi mushun rai kala Ithum naga sai guru wi rai ri hi chung contribute sa de khui jana hi ba hi thuk de isi khla duwi manipur focus wi shongai na ka thana bing na aru articulate musara le de khle ji CSO ru no legislator ru no or Ithum wi joined by forces ka to hana muzang bai bing muzang thuru zang bai na zang ga ye articulate sai important sala in khui de shan khui Okay. All right. Ning share amalak pa arwe itumui condition hi volatile sala gaina kali shi naga wibang ba hi itumui bang saza bai la gaina leida klei hi na itumli awareness khamien ng so da itumui kathana pingla saran baran ji take mi hi chungkan ringpai ning share ina Dr. Shimayongli ngahan ngai de leye arwe itum chan phai samaman laga information ni collect samaman ji laga itum win naga ngalei hili itum naga now being lisa zag by chung kaleo gida itum hi preventive measures tinika or itum na counter measures tinika ari situation hi yang laga kala now the 10 years 20 years down the line itum machuk ba laga ai itum tangku naga sada naga naga sada hi sang hi or he saran barana he to miss outside the car he miss out masa vai sa se he steps being he thada khui bai re immediate steps being no long term steps being no kimo mai ka thada saga pharo do Dr. Shimar na kang han ka milo naga we talk sat le laga aru issue wi ceasefire hi period kup singore kala solution raw re jitam ni medena boss ka sa ji point phini boss ka sa ni firstly the manipur wi territory integration ka pa imrai da yana ka khni ali ara territory naga integration ne mung sum raum nei da le laga ashun athum na hangje metik wi interest manipuri wi interest manipur wi interest lim sa zu bai imrai da yang yana okay interest in a territory he tada atum da politically language jing ngi da ka chili da thukla kai meaning le ji la ka chili alung le da chung ga mahang balu ge ka pen timan ga sa ba ari maide ba shin ba naga we tok chili isi le zangre isi le stakeholder ne ji ne ka ka khongjai ba shin timan ga sa ba khongjai ba shin ba naga we tok mu khira rang isi solution khra mi lo da asi ba mai sala ga timan sa de naga na ari naga we tok ki usung na ge tam ne 90 2000 around 2002 3 yetam exact ma pingro trika itum na jita da sase gi jimnim de ka o kongja wi no go wi araji su kwiza ni da mob sok la ga rai sang ro ki sang ro si jimnim de ka political strategy li ishinaga ba si hijim sa da ishi movement le pangla ga ka state we alungli o constitutional alungli ka da itum mi mashunji ning khwi regla ji ji shi himang ning khwi the gi la democratically ka da sa khwi regla ji ji yang rai bam li ba ping la ba ka political campaign li or political lobby gisali ishi wi hi step chung ka da yom da kreta da thei la jena ili hang no juga assertive sa me gi jine of course ko himali la ukhuli la senapati la junga rally la sang rokha re police we bang junga po sai re do tam li shim na junga thota me re sai re mak samning ne junga ba chotra khai ne junga nu ra khai ne ka ta sal la aru ri wi adam li hang no juga ishi wi mashunji issue interest ji o issue wi ngale jilim sa sa baimre ge ji pangla gina hang sok adam ta ka sa da klidla okay kala lang bi da ile hang no ga thang issue yin so no lag pan la hangai re itum na sampang rang constitution no izingli itum na sampang rang ji bi itum ma sa sum thung gi ji la zum sa da mo yu jan se ge ja ka le ka ta sal la yu jan se ja thum bi adam angrit usung tran usung no atum bi political solution ba je ka ji memra rang la itum constitution itum le mi hai six schedule ka tha yang constitution itum le mi hai itum reservation ka tha ida issue hi itum assert sang yi la mi wing le bang pai se jimning la mi mishun bang pai se jimning la ka itum mishun ba ji itum je kla la ngak yi ji la constitution indian constitution azingli ledak le itum mishun ba ji yana jili itum mi kadam na long ro no itum mi civil society no hi bing la to ka ba interest sang yi ji la na abri da itum we longan itum ni alung le da ngur ga bambali be itum ji yang kushok masal kushok la ga sari jaw ka itum me mashun ba ji li ning lo ji ba ji itum ki ba ga la maning sang ji atam wi ta ji ji yang sang hai we atam wi da mongan the da kri da jan ina ba itum wi
Ithum inga leiruno or Ithum constitution mishunruno jinga kwai dam jiga il hang jiga ari dam ne khushe sala kai dam ne athing na hangai ta transition period ne Khongchai ari issue interest against that here of course Khongchai when le jilelang me me te le ko me te na jon thong chim cha da 80% na governor we jam exactly 80% na khudla ba mi sung dam le ani ni issue agreement ji in the media le policy take where amnesty mirejini yang ashik dongli amnesty milujini atum sakai dongli atum kesim ban lujini ka mutala khai ashin timan khni khushe sala kai itum industry sa zagi jiba jiba akana ba MAL eki kapungli kang sa kholujini angana ba FT recognition mi holujini medeli yang medeli FT recognition mi holu kala MRI eki kapungli action sa mi holujini medeli we long standing demand ji ashu any organization ko komirar na karar no ashu demand shon mai Aru NRC no FT recognition miolo kala lang mida MLRA ki kapungli kang sa ko lusin kapungli action sa miolo lusin na naga we interest ile hang no juga mede wen la trade lately Khongchai wen la trade lately ena itum hi naga we bang ki pa ka nsot no mning ne ile hang no juga naga ba ki pa ko aru mani puli le le mede le naga nsot no mning na kala mede mson Khongchai la naga nsot no mning ne mede le aru mede no Khongchai sang rok ta le issue stand jim girl or issue mashunji mga girl tang hogi je de ki ba ji the apprehension lai ji la and aram tim sa the center na declare sa ulu kashmir declare sa da yang lang do o yuti shoga ri ki ga sai re ji ba khuina ro da sai la aru government na re do congress government ke government hing de ji la thang ya ga long li aru not pen sai re the box of da ma da ka na center na thang ya ga long li o Khongchai yuti great sai re or territory ji hin de itum ki bang nang ro itum nang la je mung lim re jen je dam ra rang la ga yu mi shun ba ji ji ba so khon ba ji ta ka sa la khon la mak sa tha ti gai la jen shu bi a mai itum na hang ga itum ma ya li bam da si mi so ki ga me la je ka civil society sping gi silent na hai ka la ta da hang ni la ji ta da te khu yi ji la jen da jen hang ba ba ya ri bing of course FMA issue le le khndi de issue le ji le wo sa le ka ta sa le hang no ga ari we talk le da le hi itum na ga no bing le thing yi ka le itum interest le sa za ga sa za ga ji itum ada ju ya kon de ji le wo so ngi gi ba ji ni ba ji hangai ji la okay ning share doctor as interesting salak dale arina na hang dak le ji itum migrak la ga itum na sa khang yi itum priority hi set sa la ga sa bum ri oja VCC na li kana sa da question hi nga han ngai de le arui doctor shimai ung na khang da ishi naga hi ba mai tai la kuki la itum hi sot now meaning mane ishi we own political agenda hi tai hangai le da klein political interest si kani ni ling sharp really ji hi le de le a chu we Khongchai na mai tai issue hi hon ga mane itum naga bring le hi ta issue hi ra shok pai le de le la kala itum hi ari mai tai ro no any kikla matala ga na Khongchai ro no any political settlement gratran itum naga now bring le masa zi khawai or itum ngalai hi itum identity nga khawai itum kimu mai sang yi le do oja VCC na ka share samilo Manipur hi hang sa jika ethnic group kathum le dale maite na naga integration hi apos ka sana naga issue jai ka kala koki na separate administration jai ka ishi naga na maite na makham ini tumna background ketiau kari first time 92 to 97 hele India government na kuki basili training kami ne lai makong de okay ipaling rar phai isina galing rar phai ini si rai sa atam zile Khongchai le maite basin na chone chubangai na integration Southern Nagaland Malay Pai Mrexile. Then in a meeting we Info Times interview Maite Nashina Khongchai Kakan Mang Manila Nashina Chone 92 to 97. We Hate Jazi Nashina Hataklin. He in a Silicon. Then 23 November Eastern Command Lieutenant General RC Tiwari Unge. South ICAR Three Corps Commander Rangabahar Wayne Shoke ile CSO Katonga meeting sane kana da peace khara rakhle da yana GOC le in Kangba nashina cookie de train sane nagali ngarar pai jiwe hai theji arwe hi shok tak lein
ka national sadak lewa national security threat there nation where armed forces ji asili khang ne ji India way policy wa kingla khongjai le si jinra nagaling ra hwai kala maite le la si jinra nagaling ra hwai ka ara maite na khongjai rai so khogi da maite la phapta ma man da le te khui yanara ka sakwa wa no integration maite na hang da le yana no southern Nagaland kisine okay Khongchai na separate administration jika maite na no kisine in hang hai ba ba ka phungli lui lo ka khai chum ji lo chang na lo de khai chum ang te da ma hem ne ari tam ba le le itum khai chum ne tam ma khali ba phap ka tar ra sa ra de khui yi ba maite ba shi okay ari kanini hi itumli fat ka kan kli thada chung gana opinion hi share sa lewja ara ishi gutum ishi mati chan phaisa laga punga khala kara dale ara hi topic hi yes itum hi thukla kai na kham chukla dar ka la saida atam na jang la jang rali ka achu hi wa yomai ka general saline eye opener ak sada itum hi khishok ngai sa ne topic hi chena take ngi sha ngi hi na tuna fi time mere ning shi ara itum hi kupsang pai mai ka in a closing remarks ada akali beisa laga ming sa ngai kala itum hi kupsang vai sa in a remikap da oja vcc le arisli pronda han nga gane ara ishi Naganao itum tang ku nau pingwe political vision hi itum miura ka sada itum manga yang wala ka thada itum hi political discourse khuiwang sangai do gi li beisa laga closing remarks sada ming sangai itum tang ku nak sada Naganao sada hithada chwa shum se hithaga itum ma phang re li beisa laga closing remark khami milo in a delimitation ni beisa la hang okay 2004 le delimitation magasaji after 8 years Kuldeep Singh na chairman sa laga Manipur li delimitation saulo ta ko ung chidi la law and order problem le ta hangao jakum ji la delimitation saulo da kahan thran Supreme Court li case tha sangai da masathu azila delimitation ni saulo jere iba ka tharsa gi jimning la itum ka phunau na sambang ranji sambang vai jin 2001 ni baisa laga laika itum na ukhrulia sa sambang ra Senapati district Chandel tambag le ka thum siman gi jin itum rar hui blong gi jin yeah iba means ne to achieve the ends iba isi yu na sadak le jin Ishawaji Sakhareng where Chamu Kurang that the Satamang Zamra the Mapombain. yeah Tawarenger, Alu Lela, Kopi Lela, he shall ipamra. As a heaver means ne, it will hing Naragi in Pahiva. As a sin opposed suddenly, NRC the relieve law and all the problem. They will deliver population rectifies their delimitation commissioner. Ara NRC li ungpen rere. Ene hi itum rere. Khongjai na mang rangai le isi nagawa hi ngarar phungizin. Hi hang khai ni. okay ning share oja vcc Maram ari baba yeah isi go we ahead kupsang lo 1972 li ba isi MLA mati ko. 43 li atang tau siro nangai re. Pangale saye 72 li mati ne 74 li ba kamjong his mana ilka psychot li wawe kada ho yo atam li pau kai ne MP sa sai aje MP ka da le isi tangkhuna ma ka da le kla ma her de khui hi barama associate members are delimation commission we 72 we failure je 74 we failure je ara hile isi na success ha wa hile khongura je yi ba ji hang kai ni okay okay ning share oja arina na mentions as li na matai la kai aka ngana khuye means and ends we come matai difference jinan na hang mi ji ning shi itum gu chung ka ji pha mata na la ka pom tha da thai
Ithum we mean si area ru ithum na politically mileage quick by ne and si we shi yu na tan ta klenger da kli chine ke ji ithum khuni thot matalang khuni thot ning chung khawang I open ra khang sare ning share oja kernal sa ithum ni thada hang ji thei ni chi wang chung ka ning sharing pai arena ka kne sa da amai lak pa na li ungai de le Thank you. ithum we political discourse si tangkhung now Naganao ka sa da ithum visionary particular leadership we along le ithum hi manga hi ka da chat ba si do ithum next steps mi hi ka da ba si do ithum yura sa da mashman khwai mi yura ka sa da ithum hi haksang rek sang pai me khwai khimo mai ka da sa wa la ga wa si do ari immediate no long term run nan la no closing remarks sa da hi be sa la ka share sami lo Tauhan TV discussion ni mi mati pam riga point ngai ja he pangsa du meng wang yong no ri ba isi point hi ngai jang sel de kai ta le rum sel de kala jiri strengthen sabai mai wai kala no wi audience ping kala isi tang khul wi mu chu bishop mi ka than ping idum khata mu chu rum ga pha kham pang shap ji shop pai wai bang tu kuira ni supplement in the sashan yeah arui pai te no ping hi population na thum hi ku chu muning ka ithum na mom lai ji pa na ba India we education system le kala athumui protest ka tha daran jana gana flag no singrek ga ki bi he dang da ara athumui zo cookie world council hi tha we independent as dr shimru na ngai different country level of other just because India we education system are only layout da athumui ningji jin limit chau jin athumui itum sai ko cookie no bing le chipam mai te re chipam ne athumui loyalty ngalai de athumui yu de lai ko sal le ne ka athumui ichaw style ji ichaw shongfu journey ji ngai lok te ne itum ga tha he tang khului nagaw ga sham ukluri ga je khamol hang shop da o chak le ji thei jin da athumui ba ba ngai de sang lok sal le ne bidar ga cookie no bing le chin wi je yo high city connect sar ga athum khatra separate country mi shem ngai mala athum ke fain chi dream sam le da athum sa da ne mai ding nau bing ra athum khatra ne ithum ri periphery athum wi thada ka da do colony da ithum ri hai ga singapore da imphal mi shem ngai mala athum ji fain dream sam le da kala mai ti du hina Manipuri nationhood construction warung le athum wi cultural wi hi invent sa da ke ithum ri ki fain athum mi yur kha khangjan na mi yur athum na khmung mi yur la da ithum ri ki fain sa ma sa ngai me da athum construction re nationhood construction lo sel re ne kala ithum mi shunuri ithum journey za da ke ne jaina matam pai te wi thang da pai te being in India wi education system re kala athum ne saran baran ji within the system warung given situation yarung le best utilize sar ga ma ya ga bar ga athum wi existence threaten na sa ran athum interest threaten na sa ran athum wi mutui mi why whether in United States whether in Europe whether in New Delhi whether in high offices population deus hal cookie jai saru pai te ga tha di sta shop shop te ni ithum wi tribe wi tha wai ne tangkule almost similar the biggest tribe in fact athum wi tha wi illegal immigrants being imjong ga jang ga isina one of the biggest indigenous tribe in the northeast is tangkul region ga jin ni hi bi hin a ji wi arum re ta de yang lo o gu thui ri individual ga jing tha na hi gam lai sa lon mas na ana brazil wi mi brazil li pom chuena brazil ga canada ri war ga united states ri war ga country ga jing tha wi most of the asian countries see away economy hin size in hak mai le ji hi gam lai sa jin na aron tho ti cha ga the dynamic system le de hin ji de then itu ma pom ni itu mu ukru le hil la le the great best available resources ji kala within the system we are la aro ishin hangsar khai da long term issue we political call itu mu interest pa ji shi yun sa da hin ka hu arong le pai de ga bing da thu best utilize da da itum khatter UN is the shop high level high caliber journalist clay research scholar clay igna itu mi ishemi important sai the ebukui jena in addition to that naga we talk see itum here in a way itum is separate musabai tu ka at the same time itum kring khro kwiri amai bisin hang khai da jo itum ki sau si pom da khri da ga one possible area itum the sabai gi ji ba na ba arui itum lei da khri manipur ya rong ide cookie we are to move ya ne ka
아루이 휘 널레위 아롱리 쿠키나 아토모이 제가 쿠키 바헤버 인디아 위 strategic interest 네 아토모 굿라이 surrender 사먹 사지버 government of India 나 CSRI 넘고 사를 바야 아토미 제가 아토모이 long history 아토모 트레인 사오기다 쿠키에나 아삼 라이플 갑그 쿠키나 인디언 슈바야 갑트메오 오 아미 야 갑트데요지 토트인자는 뭐 마음네 그래리 joint action committee 더 아시위 조라 잠불이 미치고 제부가 이tumri January debate 사더라 아톰 하면 이tumri 히다다 이tum리 히다다 페나이 살거 집어들까 political solution 이tum리 수 그룹핑이 장멍제 그거 제 이tum리 수 그룹핑이 aggressive 삼아 요러 히다라 제 나이 직다지 뭐 봤어요 우리 나가에는 이니시 그룹도 그게 기왕 없님네 against the three billion 쟤는 강대제 너 좀이 수 그룹핑이 장멍제 그러지 You cannot say that. No, to Jiangre issue with Manipur Tribal Forum Delhi Shamda Vijay. Then you have to say that itu framework agreement takta solution ko po. Na hangla, nishi group na hangla. Jimamre jigot nishi mahang pa ishi mahang jino. Then na atomboy intention jen no to long history of struggle government of India in to rise. Ta kai mle. Then atomboy relationship ke na ishi no panelist esteemed panelist kung deving na hamsa itum take the kani. Jau kita government of India na atomriba 이tum이 그 Myanmar the government of India with strategic interest 레오 더 글라 아tum이 굿라이 다시 진짜 여기다 surprise 사라카이 쇼킹 사라카이라 solution 라바이 then 이tum preempt 사지 important 사이 preempt 사지 이tum이 leadership CSO as well as 이tum이 legislative leadership이 글라 public at large 나 for example 이tum의 revive 삭 바이버 alternative arrangement UNC는 사이 서다이 사지 revive 사르가 나가 우리 ancestral homeland 지리 네팔리 범 살바이 네팔리 범 살바이 쿠키 범 살바이 그 there should be 이tum의 citizen 살가 그 이tum의 말레이 위아롱 이tum의 administration 위아 이tum의 political control 위아롱 이지 클레이 이거다 정화이나 articulate 살가 solution 하가 예 속지 I think that is very important secondly 마이데 나thing in the first opening remark 리 강나다 아tum의 템 그마이 학그마이 기 금레 함네 아tum의 이tum의 아까망 이tum의 advantage kuida 그지 MLA representation 지 정말 까다 좀는 두터 모아이는 레오기도 이좀 그래오시 가야 돼. 쟤는 yes solution immediate solution three 살 아루이 어자비스 있는 강타들 시나파티리지 히더 시나파티림님 아루이 so called 강북 디스트릭트 레이더 그게 이 개털만 베리 propose 그 산에 이제 희박라지네 지 이좀는 잠사다 아일랜드 constituency 사이가 이시 당후루 원하이 bun가 당후루 우크룰리아 그 가동하이래 대는 아일랜드 constituency 의 사실 당후리 파 he 6 out of 6 jika by the kita formula he is very important then fourth point na itu we tambak we arungri mighty we insecurity he kujil lady kujil itum pap that is important sai mighty we insecurity pangan then pangan no be here itu we threat mling arijang ngalai settlement daw kita pangan here atom we strategic atom 6 7 6 kadari ashika by the around 10 to 12 free ashihina kingmaker hada leader hin jena itum hi naga warung la atum we insecurity hi maide hi na atum ri thangam thang chi patra gi theo da atum rong sodnau pha da hin he isi naga na phapta hui ga itum we own interest wang khang leu hi zaiga manipur we itum we interest secure sai ga political economical yang hi secure sai ga itum naga movement ga chung ga in many ways strengthen har de ji you closing remark in thank you okay ning shere amelak panana facts la statistics figures ko chunga changlaga itum le aware sang sakai je ringphai itum manga yang ba phungrali yang ba laga itum osam phungrali ning share khanau sada dr shimrayong na itum we tangkhu we itum naga we political discourse e ka da chatwa ka itum interest aina itum kashman yurmang salaka haksang resang khumai yurung sarakla ge no observation hi closing remarks sada ka mimilo advantage comparatively Khongchai na zumsa maintain compare sa ka naga wi zumsa organization structurally ashi maybe intellectual kala ki activist nu jung hangai na naga wi united structure the clean in terms of organization at least manipur li ya UNC ansam wezingly tribal ho le laga chi da function sa da clean jani shi ba UNC na hang da li ji da na so laga bum da clean o UNC ni da
se da direction mi laga mai de le ko organization chung na we roi ko komi da le UCM da le la khara IT aran bai de ko so ho mai de li bun da so ko da shi la agui chung na so ke da shi la da direction lam phau ki le le jile lang mai da roi khongjai ba shi le ga ashi wi ko tu da ka le ka IDLF da ka le kampo pilak na function sa trojan bolak function sa ashi kotne lam da dam sang roker kala mara ne paite welung le ngum rok jana kuki ba shene zo welung le ngum rok la da ashi welung le ashi la jinga hai paita ashi la section sa mum da klein ka situation ili hang ga iwa nta da roi inter community relationship le iwi panelist kani khekha singa ani ngung hanga re jana iwa inter community wi mrang ngung ma hangai ka iwi observation li naga ba shi wi hi roi adam li ki o ka da zanda thi de kli thaga ka thagla jiga senapati li problem shock senapati basimang nganinga tamil only problem show non only problem show from basimang nganinga kala junta da tangku ya longli la yang south wak problem shock azeva problem shock azelo no mang nganinga tangku nagalong ne tangku wi long phang de ba da yang sang da kigam sak gi da bam ho da issue khonji da dang ding de shong gi ja wi sim kyang li shuk da gi ja mang sa la ga naga ga dong amrang jeng roji o naga ga dong amrang jeng ngai go coordination mak li da thei da kli la a phangji issue le sokum man da kli da thei ji la hi kiwain krakla jiga issue wi junsa da apex organization wen krana jira atum coordination le da kli apex organization wi coordination kala atum wi atum na atum initiative quick ji mak wen krani da hangre le hanglu jiga jana hi thakla ga na rectify ma sa ga junsa da yang Delhi sok dak leji jingso bashi bam ma jongmare o jingjun bashi ma jongmare da bam tuya ga tangpulji da kiga kiji jaw gi yang ji gi jan da ngak wi mong ji ba ga ji ga so wi le shi ju shin ji ji ba yura ka li ga da ka ka na or mya ka na ga da defense a or ga jan ju si ju shin ji mara ka ba Ithum da nga ji me ba organization to organization relationship jing ji me fa ji ile hang ji tar ka sa li aru really re da ukruli problem shock senapati tamenglong chandel ga dong当稍微样，个人就situation就unity就 uniformity or 就 coordination 就他的可能他们来累积了。因那韩国 civil society 并不能 take side 这个Ithum independent observer 呢，现在因为这个可能行这个只得个啥嘢，因为行这个 coordination 那个位 civil society 上面的 coordination 可能得个啥嘢，of course 为Ithum个他那并来的 political 并来。leaders le ya atumui role le kada sala civil society pung atumui role le jena jililang me of course answer here every delimitation issue preservation issue kala itumui jinta da settle issue issue dong hi hanglu ge itumui rights ba ji itumui rights ni khangde ba atumui rights meaning la ru khangde ba helmet la tang pi de sa le ka itumui samphangkha itumui rights ba ji itum mang ning ro tui jena itumui rights itum ning rai je ga itum lungli simkhur lungli khokha sak bai kala itumui decision making le ngator committee tar ka sai mthami da decision ga khui kala ngator ri ga decision khui determination ga khui ka sai arul ishina ga ba shi ba jumsa da district road pe mang li focus afi district road pe sa la ga ishi kli ba ki ishi demand ki klak si ba je ishi arul mami shokrang rang rai ji jan ji ishi political statement ba je clear sa gi ji lo yang district road pe sa lo jan but what after district road pe sa ga ishi ki sa o gi ji yang jin dang hai la jana Ithum political demand baji language baji Ithum horsakan Ithum meaning jangji hine gi baji workshop ji we dam li hang ga ji the ten workshop baji language baji ta sai ji hangai thank you okay ning share supplement na ham sa ba mra sure are we delimation matang ji le 2020 le article ba ti ga nei na ara 1948 we atam le MLA phanga kang sa je ungkhui pai atam rai re warama delimitation 2002 e ko attitude administrative unit akhle khale ji constituency ji song lo ji ne ka 1974 le ba senapati district zangda khlaya ngarian kapung nomajing kapung he 24 villages he nagane he wangkem Kairao Lamlai Herok the Near Song Mekane. He 2001 with census Lianga 8,000 clean. Ara Aju delimitation he never act you achieve the Senapati district is around. That means cycle constancy. The tiger he is in the car by lay. 2022 lay 20 lay Ranjana lay
masana convener san laga island constituency do okay laga population with location code number sang laga constituency hita da shamilo ji mi hai copy to MP lor associate member in a tangkul him iram tangkul yang hai ba aji with delimitation he dhalaga na kupsangwa semwa hi pangla na mupsa se da 48 we MLA phanga ji tangkul na phanga MLA sa sa ji और तक तो उसा उपाय ले तो ये वे अपने ने ये वे किगला ने कैलकुलेशन ने जहां है ने Okay. Ning schneide kya shi kang ye oja ni shi gthum. Acha episode li show hi rang ru mi laga ichum tang khul nau ping talain khni thot ping li migra ka sagai re ichum na mathai wak sa ma phani wak sa chung ka share sa mi da ichum we political discourse na ga nau ping tang khul nau ping ma thamai da chat wak vai da enlighten na sak mi wang chung ka ning share ichum khni thot ping ichum tang khul nau ping na marag li hi da ichum issues khale li darkar ka sa li na tum na ida da tamu jida itum le information ne fit sam jing lo itum aware sa je tran itum issue le da kle hi itum na face sa shabra kala itum wi bang phamai khawai jili ngarung shabra ji je hangai kala ning shere ji je hang shi da le ye khanau le achi topic hi tyong mai ka general sala kai na first how with the pushok hai ne next narrow down sa mai la kai tum thuk mai da la na je khawai sa se na tum mi tha da show le ra jang khmi hi itum ta hun au chung khawang khama hiring phang sai je na ning shere je hang shi da le ye kala aja episode rayang mi khaya ya recycle rolila ning shi chung kha phong shok da le atam ji tum na support sak mi wang yang mi wang aina itum ita da grow sang room da le ko itum hak sang rai sang room da le ach le itum tam khun hak sa da naga na hak sa da shok jang da le issue hi itum li ka tha da threat le da le itum ka tha da advantage khui bai ra itum ki mo mai sang yi ke ji itum ku chung ga acha khya shi khnya gas ka thum na itum le share sa mi re itum ku chung ga na khwe re thai shin khwe re itum hi ta lain ka thano bing na kamu chung phong fu ji le itum le than wa mi ra no itum ka shura bing na la thai shin khwe la ga issue hi ta lain clear sa da awareness le da itum shur khwai sa sa itum matala khai hi wa itum na kya ka ki ka ning chang la itum khok ka ma sa ka ba mung ta ram le ji wai itum naga we interest le tang ko we interest le itum khok ka yang ka sa la ga itum we political journey hi ba khwai sa se yuru ka te na hak sang re sung da le ka how mang mo chi la itum khla ta la itum hak sang re sang la ga mi yuru ka te bing na ka how da le je ka how ching no Aria Shundala, Kahouching no Kala Naudala, Kahavarano, Na E Kamataj Lake Tom Rock say, Kala itum Lake Week Legitran, positive salaganda, criticism in Roglaga, itum Kamatayura Sada, Sam Kansay, Hangaya Achuwe, issue here, Hablagan lay sensitive salagan lay, itum Kapashi Hangzang Roglaga, inform citizen outside the Nai, Kashok Zambatalagan, attention Quillaga, rumorly, itum sakda khui khai pa maning laka khamatha ksheng apau je itum tha da khui shop laga itum gathano pingle coordinate sa laga gathano pingle itum yaruli mthala gaina information mi da aware sang sak laga itum yur hi itum ngatang khui se itum manga boi ba se ti khnau sa da hang ngai ne itum psycho learning share next episode le sang bang share lu shi se mong pha mai share se